Mureke tuganire ku mujyi witwa Uvira. Uyu ni umujyi uri kuvugisha abantu benshi, cyane cyane muri iyi ntambara M23 iri kuvugwaho ndetse na leta ya Kongo. Iyi ntambara rero niyo yatumye mfata umwanzuro wo gukora kino kiganiro. Ndavuga ati reka nganiriza abantu byinshi ku bintu batigeze bamenya kuri uyu mujyi wa Uvira. Uvira ni umujyi munini ufite kilometero kare 207. Ni umujyi ubarizwamo imitungo kamere nk'ibisanzwe muri Kongo, kubera ko habamo koruta, hakabamo ndetse na zahabu. Haboneka ubucuruzi bugiye butandukanye, ariko abaturage benshi muri uyu mujyi bakunze gutungwa n'ubuhinzi, uburobyi ndetse n'ubwikorezi buciye mu mazi. Uyu ni umujyi rero uri ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika muri Tanzania, aho abakora ubucuruzi buciye mu mazi byaba ari ibintu byoroshye. Ni ibintu bisanzwe rero ahantu hari amazi yuko ubucuruzi bugenda butera imbere. Uyu mujyi rero utari mutoya uri mu majyepfo ya Kivu, ni umujyi usa nkaho ufite ikintu uvuze ku ntambara iri kuvugwaho n'u Burundi ndetse na M23, kubera ko Uvira iri hafi cyane y'umupaka. Umunsi washize leta y'u Burundi yafunze imipaka bitewe n'uko M23 yari yafashe uyu mujyi wa Uvira, ariko mu kuwufata ntabwo byabujije abaturage bari muri Uvira guhunga, dore ko bimwe mu binyamakuru bigenda bitangaza ko abantu barenga 10,000 bamaze kuba bagenda bitewe n'intambara iri muri uyu mujyi wa Uvira. Uvira rero ni umujyi mwiza uhereye mu 1980. Ni umujyi wasangaga ukorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, aho hahuriraga Abarabu, Abarundi, Zambia ndetse n'Abanyarwanda bakora ubucuruzi bugiye butandukanye. Gusa uyu mujyi uba usanga bakoresha ururimi rw'Igiswahili, Igifaransa n'Ikinyarwanda, kubera ko abantu benshi ni abaho ndetse baranaturanye cyane. Iyi Uvira rero ifite akamaro gakomeye ku Banyekongo, cyane cyane ku Barundi, ariko aba Barundi bobo ni ibisanzwe ni ubucuruzi bakora bazana muri Kongo, Abakongomani nabo bajyana mu Burundi. Urumva ko ari ibintu byumvikana cyane. Gusa nubwo hakorerwa ubucuruzi bugiye butandukanye, muri Uvira biragoye cyane ko wahasanga amabuye y'agaciro ari kugurishwa nk'uko benshi bagenda babikeka. Abantu benshi bazi ko muri Kongo ukihagera ibintu hitugwaho bya mbere ari amabuye ya zahabu ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bikoze mu miringa ndetse no muri za zahabu. Ntabwo ariko bimeze, bitewe n'umutekano mukeya wabarizwaga cyangwa se ukibarizwa muri uyu mujyi cyangwa se mu nkengero z'uyu mujyi. Abantu benshi ntabwo bakunda kuhatura, ariko ni umujyi mwiza uri ku mazi, ukikijwe n'imisozi myiza ndetse ukaba ukikijwe n'ikiyaga cyiza cya Tanganyika. Iyi Tanganyika rero yiherereye muri Tanzania, ariko mwibuke ko inakora ku Burundi. Ni amazi meza cyane rero abantu bose bashobora kuba bakunda, cyangwa se umuntu wese uhageze avuga ko aya mazi ari meza. Ni ikiyaga kinini cyane kandi cyiza gifite amazi asukuye, ku buryo ushobora kwinjira muri aya mazi ya Tanganyika ukaba wareba, wakanura hasi mu mazi nta myanda irimo, ukaba wareba muri metero 20. Urumva ko ni ikiyaga cyiza cyane. Gusa nubwo hatuririye kino kiyaga,
ubucuruzi buhakorerwa uba usanga ari ubucuruzi nyine bugiciriritse, nk'umujyi n'ubundi uri mu cyaro, ariko n'ubundi ni umujyi ubona yuko uri kugenda utera imbere uko iminsi iri kugenda iza. Gusa ntabwo babibura ibintu bibakoma mu nkokora bituma badatera imbere ku rwego ruhagije cyangwa se rushimishije, bitewe n'intambara, imitwe yitwaje intwaro. Uba usanga uyu mujyi atari umujyi wo kwizerwa, bitewe n'uko abantu amagana n'amagana bahunga buri mwaka bahunga intambara iri muri Congo. Gusa benshi barihangana bakahatura, bakahakorera ubucuruzi bwabo, haba ubw'amatungo, ibihingwa bigiye bitandukanye. Abaturage benshi rero uba usanga batarize. Ni umujyi ubusanzwe kubera umutekano mukeya, abana bawo kugira ngo bige barangize segonderi biba ari ibintu bigoranye cyane. Biri kumvikana neza ko abenshi batunzwe n'ubuhinzi. Ibihingwa byinshi bikunda kuboneka muri Uvira, abaturage bakunda guhinga, bahinga ibigori, bagahinga amasaka, bagahinga imyumbati ndetse n'ibishyimbo. Urumva ni ibintu bisanzwe muri East Africa n'ubundi dusanzwe twihingira. Ibyo bintu usanga abanyevira bahinga. Gusa nubwo bino bibaho, Uvira ni umujyi munini twavuga uri muri Kivu y'Amajyepfo, bitewe yuko Uvira igaburira imijyi igiye itandukanye. Imijyi iri mu nkengero ya Uvira uba usanga abantu bose baje ko ariho barangura. Nk'uko wafata niba umuntu ari i Huye, iyo ashaka kujya kurangura ikintu kidahenze ajya i Kigali. Rero abatuye za Minembwe n'ibindi bice bigiye bitandukanye, iyo ukeneye kujya kurangura ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ibindi bikoresho byavuye mu Burundi, wigira Uvira. Uvira ni igice cyiza cy'ubucuruzi ndetse kikaba n'igice cyiza cyo kugaragara neza. Ushobora kuba wakwifuza gusura Uvira, ariko ushobora kugenda wikandagira kuko umutekano waho uba ubarirwa ku ntoki. Ni nayo mpamvu abantu benshi bagenda bahunga, ugasanga amagana n'amagana yagiye hakurya y'imipaka kugira ngo bajye kwishakira amahoro. Murakoze.